يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kami ucapkan kepada Lintu Baru beserta rombongan yang katru nelangkah tempat kamu. Kamu dari grup Hibqah, kami membacakan selawat kepada Rasulullah SAW. Dengan berkat selawat yang kita bacakan, dipuji oleh Allah, doa-doa mempelai Lintu Baru dan Dara Baru menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sallatullah sallamullah ala taha rasulillah. Sallatullah sallamullah ala yasin habibillah. Sallatullah sallamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallatullah sallamullah ala taha rasulillah. Sallatullah sallamullah ala yasin habibillah. Sallatullah sallamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallatullah sallamullah ala taha rasulillah. Sallatullah sallamullah ala yasin habibillah. Sallatullah sallamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Sallatullah sallamullah ala taha rasulillah. Sallatullah sallamullah ala yasin habibillah. Sallatullah sallamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا.